برین هنه و برین هنه لدنی. نویسکار رمضان وورال. خواندن امین اقسو. شوکه گر و لال بو. دنیا گرم بو. کلین برفی دگریتیا شوه ده خواه بردان عرده. بیدنگی که وصا هبو که مرین دگورا خواه ده جی ایدی عاجز دبون. لیبالی یکی که جوه بیدنگی عاجز ندبو هبو او جی همه کوری مجوبو. جبر که هر تشت به بیستا دویا بو دنیا هنکی دنجی بیدنگ بویا. لی دنگ دلیوی او پرده ایشان. چند ساعت بو که لسر خانی ده کلگه ده هم لآوریان وان تماشا دکرن هم جی لوی گهداری دکرن. همه بخواجی نزانی بو نوبداریا چه دکه لی دزانی بو نوبداریا وی جبوتش تکی گرنگه. وی رو جنیو رو هفت لشکر و ملیس هاتبون گند. ده دستین وان ده لیستکه ناوان هبو. او خواسته بون 4 مالبات حتی نیسبه تشتی که دکاره بن بخواره ببن کن بگن و ورن برداریه قیماقاملغا اردشه بسکنن. جبر که دولت نکاری بو ایدی او بوی آوائی بپارسانا و او گشک لجهه که کن بگران و او وصال همبری ایریش ندیار بپارسانا. برپرسیاری آنینا وان اردشه دابون باوه همه مجو و دو ظلامندن. مجو جلاوه خو همه را گوته بو. هره دو کلکا سر خانی ده میزه که کابالا خواه بده آوریان زیران دخینه کو داری. تو لسایان چوان لسایان ده چه همه جیوسا لباوه خواه چوبون. گوهنوی وکی یک هران لسر واندشتان بلده بون. جبو کس نبینه همه خواه لسر خانی دریش کری بو. زگیوی لسر برفه قررسی بو. لیدیزا جی نخماوی بو. تو گازن ده همه جبر فادباری تو نبو. برفه او دناف کلین خواه ده و دشارد. آوریان قازک آنی سر جکر گوشت وی خسته قوشخانه چرموی آنی دانی برخواه. جه قلشی بود درود. پشت چو کوپه زیران آنی. زیر حبو شماکر و خسته هندره عیار قازه. عیار ورمی بو وکی مشکی. دو گیراج جتانور رابون. همه آوریان لبر چاوه خواه وندا کر. او وندابون دبو بویانا سدم پر وندابونان. یکی لدریه ماله دا. قیزا آوریان میرم چو دری وکر. برقاکتنه که نجدل السر روی مجو و مجو کتا هندره ماله. راست هات لبن کلک سکنی. مجو سر خوراکر لچاوین همه نهری. همه سر خوا چپ و راست هجاند. باوی وی فهم کر همه دخواست بیجه من ندید گویی زیر دکوده و شارتن. او کنه سار یه لسر چاوین مجو جنش کاوه قرسی. لسر چوی نوان چند پرسی نجدل پرسی و بلز کد چو. جنا آوریان مایا جویره گود. از اجحار و حوال مجو ترسم. تو دبی مجوی ما یکو بسالان ام ناز دکن چویا یکی دن هاتیه شونی. آوریان ساربو و لچاوین جنا خوانه هری. تو چه دبیجی؟ تشتکی وصا چوا دلی تا در باز دبه. تو جی دزانی حوال من ازاروکاتیه دست براکی منه. از باوری آخوا پیشیه بخوده پشتره بوی دینم. دیزا جناوی بسیجی وکی خوشکاتیه. امنها دچن لی امی مال آخوا باز او دوارین خواه بدن جمعان. گمان آمه اون. مجو جبو چوین آمه پر لبر کتیه. جبر وی که بتا وصا خویایه. مایا جی شاش بگو تشتکی وصا چاواد دلی وی ده در باز بویه. لیدیسا جی دلی وی نرحد بو. دوی قوشخانه خواه وکر کفچی دارینی چند جاران دناو را بر و آنی تیکه گوشت خسته دوی خواه و گود. جبیر نکه. دما گرد که و ناوا پز آلیگرین هری مزن سانه. همه لبر دریه مالی سکنی بو و دکه قیرقیر. آپ آوریان آوریان دری وکر. همه تو چو دکه قیرقیر؟ هلا ورا مالی. همه گود باوی من گازی تا دکه. دوی بلاور ام جبوی چویناره هنکی خبر بدن. بکا ام دکی جان ری را بچن هینا باشتره. آوریان همه قاپوت خواه یه لپشتا دری هلدا آویت ناوا مره خواه شوا خواه دا دست خواه و لجنا خواه زوری و گود. حتی نیکو از ورم هون هر تشتی آماده بکن. جبوی چوینه حاضر بن. ایدی وقت هات درکد و چو. دمکه دریج در باز بو. پشتره مجو جنشکا و درکد هات. وکی گره که کو دوی بخوینه کتیه چاوینوی لسروی دلیست. دما کو سرمایا و زارین ویده زوری حاضر بو کو وانجی بخواه.
مایا بترس سری خورا کر و جمجو پرسی برای مجید که آوریان مجو هما بلس برسودا آوریان پیش دا چوکو جهوه حاضر بکه که چاتا میرم وی لور لمالا من بمینه از نگارم و حمیان به هولت ایخم خطری تو او هر دو کر زوخا آماده بکن امی بری بکون تشتا کو ده دلی مایا دا درباز دبو حتا سریوی قد دنگی خواه نکر ایدی فهم کر کو تشتا کی دنجی بیجه و مجو نهیله کو یک جوان ساخ بمینه مجو گوه ندا قیرین و گازلین میرمی چپلین وی گرتن و لپای خواه دناوا برفه دا کشاند و بر میرم خسته هندری او ده که دست و لنگین وی گریدان دری سر دادا و زمان کلیته خسته جیبا خواه پشت زوری و بر به مالا آریان و هات مجو دما کت حوشه مایا و هر دو زارین وی لبر دری دید مایا کوری خواه نو ده درگوش ده دابو هم بیزا خواه کوری وی یدن 10 سالی جی تورک دابو پشتا خواه و لرخ دایکا خواه سکنی بو مجو لکورک و لطوروک پشتا کورک نهیری مایای فهم کر بری کو مجو بپرسا وی بخواه گود نه دبا دره ده حوجه داریا ما پیچی با مجو که تره و وانجی دادو بسه لبر قنجکی خانی دبن بر فاسپی ده چاف دناف حسری شور دو و لیوین کلوگیری سکنی بو چوینا مایا تماشا دکر دلی بسه نها پر دخواست کلاما شفتاریا استنابینم بگوتا دخواست قیره که وصا بده شف لبر دنگی وی بترکه لی بسه جبر کلال بو تو دنگ جی در نکد دنگ درکدی جی تف دقرقاوی ده فاطلسی دکاری بو بچویا خوابا وی دا ستوی مایا او بدلکی خمگینی ری بگرا لی پشتی کرنین مجو او روی مروواتی ایدی بویره نما بو هن چوین هنه ددو خواده برینین بی درمان و دکن ددلی مروف ده هر کو دلی مروف لی دخه برین جاره کدن خواده سری دن نو دکه چوینا مایا ددلی بسی ده برینه که وصا وکر به بربانگا سبیره خواه گیهاندن برقای مقاملغا اردیشی حوش تجی جن زار و میر بون قایمقامه که سنبیل بوق درکت بالقونه دست خواه را کر و هر کس بیدنگ بو وکی هونجی دزانن ده هر آلی در لهمبری و ایریشن ندیار هنه دولت جبو و بپاريزا و همیان لقام بکی کومی سر هفگه دناف گل ده ونا که مزن درکت قایمقام دیسا دست خواه را کر و گود هون مراقا نخون دولت جبو وجی هر تشتی فکریه خانی نو چکرنه و پاز و دواران بدوه و لوی داره چیه خواهشتیه لوی داره و دیسا وان بدن و او قامب کل سه واسیه یه هنه بزحمت با لیه هینا چیتر با هون قد دنگین خواه نکن دولت دوی آلیده خوادی قراره کم مازنه یکو نخوازه بشه یکو خود ریده باوی جعرده یکو دریده برا بزانه بنکو فرمانا کشتنا وان دانه جندرمه یان هر کسی فهم کر کو قایمقام خواست چه بیجه قفله بیدنگ و دنا و حسرین چاوان ده بریکت او دو ارته ده لهر دو قراغین وانجی جندرمه او آنی بون و دابون دستین دولت جی هیل ور بون او جی جبو گوتشتین دست داری بونه سر بدل رحاتی ین خوا قبول بکن لحویا چوینا وان بون مایا هات لبر مجو سکنی و گوت وکی تو جی دزانی سواس پردوره دوی زوستانی ده خرازبوینا ما قط نینه اوه نه پارستنامه فرمانا قرکرنامه تو بسری مریه خواکی مجو قد نبه لمیرم باش میزب که باشبوناوی و گلک برینین من بکوینه جبیر نکه بری تو بچی گوند جلین خواب بگوهره جبر کو چلکی خوینا آوریان لسر تهنه برا خویشکا من بسی تاوسا نبینه و کتره خوینا دلاش مجو ده گرام بو بهناوی چکیا سری وی تاوزی چوکن وی لرزین وکی گامه شکی چوک ودا عرده بریندار هنه و بریندار هنه لدنه مایا یه ایدی نزانی بو کو چند روژه وانن دره دا بون دناوا برف و باگری ده سری وان دبر وان ده هما ده چون ایدی دره ده پر تشتین عجیب ده قومین پر مروف دره ده دکتن قدوم وان دشکستن تو حالی وان نما بو کو ایدی بمشیانا یعنی کو ایدی نکاری بون بمشیانا عسکران او بسنگویان دکشتن وکی کو تو کیران لطوربیخ آرخینی
دنگ ji tu kesî dernediket. Maya dirê de çi qasî rastî laşê miriyan dihat, ew qasî dilerzî û ditirsiya. Tê bi gotaqeyî sunguyan li laşê wê dixin. Bi destekî kurê xwe yê li ser pêsîra xwe hişkê hişk hembêz dikir û bi destê xwe yê din jî bi destê lawê xwe yê dinê girtibû û destê lawê xwe di nava destê xwe de digovaşt. Maya ditirsiya. Bi sizdbûna destê wê re tê bi gotaqeyî wê hemû hêviyên wê yên di nava destên wê de biheşikiyana û biçûna. Ji ber wê çi qas diçû destê xwe dişidand. Li nêzîkî Erzurumê tiştên ku jê ditirsiyan hate serê wê. Kurê wê mezin nema êdî dikarîbû bimeşiya. Maya û tevî du-sê eskeran li ber serê wî sekinî bûn. Du roj bûn ku tî û birçî dimeşiyan. Çarix û gore dilingên pirande nemabû. Ling û destên kurê Maya ji ber sermayê reş û heşîn bibûn. Êdî kes li kesî xwedî dernediket. Ên diçûn ji xwe diçûn, ên diman jî eskeran dikuştin. Hetanî ku bihatana cem Maya û lawên wê hê çend hebê din hebûn. Ew her du eskerên cem Maya jî li hêviya dana xwe bûn. Kurê Maya carekê ji dayîka xwe re got: Dayê, pir germ e. Ma qey bihar hat? Belê lawê min, vaye bihar hat. Mihên me zan, berxên me helî bûn. Me berx berdane bêderan. Germa biharê li wan dixe, berx ji xwe re li ber tavê dileyîzin. Belê berxê min, vaye havîn hat. Dem dema pazbirê ye. Genimê me bilind bû û simbil da. Bavê te tirpan daye ser milê xwe, diçe mêrga ozo kaniya gulê paletiyê dike. Gazî te dike. Dibê bila rahêje tirmixa xwe û zû were. Maya serê xwe rakir, li çavên eskeran êrî. Dest avê te gerdena xwe, çar zêrên reşandî, di nava moriyên reş te qetand, xiste destê eskerekî. Nekujin. Bihêlin, bira ji xwe re wisa bisekine. Eskeran li çavên hev nihêrî. Berfa ber kurik dane ber sunguyan, piştre milên Maya girtin û ji wir dûr ketin. Maya hem çû û hem jî digot: Tu rakeve gula min, havîn li me bû zivistan, perên te tev hişk bûne, bê te bihar li min heram. Li wan bû bager, hema piranî kahl û zarok dirê de hiştin. Çend zarokên di pêçekê de li cem wan mabûn. Maya dixwast qet nebe kurê xwe yê mayî sax û selamet xwe bigihîne wir. Maya baş zanîbû ciyê ku mirov nû biçê ne warê mirovan e. Ji bo ku bivê warê mirovan divê hestiyên bav û kalên mirovan lê hebe. Hestiyên bav û kalên rehên mirovan li bin erdê ne. Ciyê ku bav û kalik lê tune bin divê zarok lê hebin. Zarok ji bo hêviyeke nû tovên li ser erdê ne. Ew jî nebin tu meanaya jiyanê tune ye. Jiyan bi hebûna wan ve heye. Piyên Maya bin ava berfa spî de êdî reş dibûn. Çend roj bûn pêxwas dimeşiya. Wê bi xwe jî nizanîbû. Maya lingên xwe hetanî ser çûkê hîs nedikir. Bi xwe jî nizanîbû ku çawa dimeşe. Maya hêdî hêdî hişê xwe winda dikir. Carinan nizanîbû ji bo çi di nava berfê de dimeşe. Carinan rast, carinan jî weke serxweşeke çev dimeşiya. Carekê Maya bi ser hişê xwe ve hat. Bala xwe dayê kurê wê ne li hembêza wê ye. Dinya li dûra wê zifirî. Qêrînek bi Maya ket. Guran deng dane dengê wê. Çivîkan deng da dengê wê. Kevir û kuçikan, kanî û çeman deng dane dengê wê. Lê tu mirovekî, ew dil di xwe de nedît ku deng bidin dengê wê. Maya zifirî li ser eskerê derdora xwe nihêrî û ji wana pirsî: Ka kurê min, we çi jê kir? Eskerekî bersiva wê dayê. Te avêt. Wey li min bavo, giyanê Maya di şil kawê de kişiya. Çawa dibe min ew avêtiye? Wê eskerî çi digot? Tiştên ku digotin maguhên wî dibihîstin? Na, na, wî vir dikirin. Maya wekî miheke ku berxa xwe winda kiribe, ravî çû cem hemiyan. Ji her kesî pirsî. Esker neçare ma dîsa jê re got. Saetek berê bû. Her derên wî reş û heşîn bibûn. Îska wî bû. Li ber mirinê bû, te wî pîrekedinê xwe gihandî. Ji esker re got: Bez, bez, beslav bez. Pîreka ku ketibû ber milên wê hêdî hêdî jê re got: Qîza min, em neçarman. Mecbûrî me ewna li dû xwe heştin.
ku me ew yek nekira em dê gişk qirbûna. Maya lê bû ku serê xwe bixwara. Wan dixwest biguta ku te kurê xwe avêtiye. Ji bo çi? Ji bo ku tu xwe xilas bikî. Ker bû, lal bû. Deng nediçûyê, lêvên wê nedilepitîn. Çawa diçû, bi ku de diçû kê ew dibir. Wê bi xwe jî nizanîbû. Wekî miriyekî bû. Bayek dihat, bêhna zarokan de anî ji maya re. Dengê kuliyên berfê dihatin guhên wê. Qişîkek hat, li pêşiya wê li ser çiqilê darê danî. Parçek goşt di devê wê de bû. Gelo dixwest bi ku de biribe. Parçek goşt di devê wê de bû. Gelo dixwest bi ku de bibira. Li nava kampê ew xistin rêzê. Ji mara wan pir hindik mabû. Ji 305 kesî 15 mêr û 10 jî jin mabûn. Ji ber sermayê dest ling û laşên wan tev şemetî bûn. Fermandarê kampê hat li pêşiya wan sekînî. Bi çavekî dişlewitî rewşa wan di ber çavan re derbas kir. Zimanê wî nezivîrî ku tiştekî bêje. Lê dîsa jî devê xwe vekir, bi serê xwe ciyê ku spîrek rûnişt bûn lê xwarin çêdîkirin nîşanî wana da û got: Waye ji bo we xwarinê çêdîkin. Hûn herin li ciyên xwe bi cih bibin, piştre em ê xwarinê belav bikin. Maya fêm kir ku fermandarê kampê dixwest çi bêje. Fermandar dixwest bibêje: Hûn sayên min in. Ez çi qas zilmê li we bikim, bila bikim. Dema ez nan nîşanî we bikim, hûn ê nexêra xwe dîsa biravin werin cem min. Maya revî xwe li nav hemûyan xist, çû ber kûçikê êgir. Satilek li wir girt û hilda tişt jî xweliya sar a ber êgir kir. Wekî gurekê xwe avê de destê pîrekekê û kêra kalanî ji nav destê wê derxist. Ew û satila xweliya xwe girt û zivirî û hat. Eskerê ku li der û dûra fermandar bûn çekên xwe rastî Maya kirin. Lê kesî cesaret nekir ku gulle berde. Maya bi vî hewayê hat li pêşiya fermandar sekînî, destê xwe danî ser çemirê satilê, li zikê satilê ket. Şingîniyek dirêj û bêdem derxist. Maya guliyên pûrê xwe qef bi qef girt û jêkir avê te pêşiya lingê fermandar. Ne carek, ne du caran. Hettanî ku têlek pûr bi serê xwe van nehişt. Piştre satila xweliya sar rakir, di serê xwe da rijand. Bûzê kêlê danî ser dilê xwe. Xwîna wekî dimsa şermixê ya tîr hêdî hêdî dilop kir ser berfa spî. Maya serê xwe rakir, li çavên fermandar nihêrî. Bêhneke kûr stand. Li xwîna xwe nihêrî. Piştre li çavên der û dûrên xwe nihêrî û zivirî li nav çavên fermandar nihêrî û got: Halvê pişte, li min bavo, halvê pişte. Gur ketine mala min, lê dibirin mîna rişte. Li min bavo, bû kafirstanî, ji bo çavnebariyên dinê, birayan bira kuştin. Dema dê ewladê xwe avêt, pûrê me kur bû, xweliya sar di serê me da rijiya. Birîn hene û birîn hene li dinê. Hinek ji wana hene mirov dimre diçe, dîsa jî êşa wê dimîne li dinê.